Umeingia mkutano. Kunde uri ugutinda uri majiga kiri wotegete TV yaku kana uthikirite rendio yaku yonthe ukuri uri werigiro bwako gutinda wagirite gutinda gwishoa gutindika thigwe muturire gwatuika kuona nkwira ati umebwingi mono na kirigo waga ati wa aruju ikethire rintu kwingi mwako muturi kwijira live kuma University ya Kem ara tuithe tuna gikaro gikinene igitene ri ugetekira nani kuma ra thirikari cia county kana cia matura cianjiririe ajuri mukondo jwa ire jo kurikira tutonya ki mukondo jo ndatu ja wathani bwa county na no tuboge tumike ituonere ni bwagirite tukarendi guru tuire bena twaranirie ni kwithira mutongerio mwegone kana ria kirindi gia karandi guru na kiire baki njuri imwe agutigira utongeria njani ya bukane karobo kia buru utongeria bwega nikio tumimindi ya Council of Kenya bagwatanite na University ya Kemu bone ni bwagirite tuthondeke gikaro giki ntukwe na arua ngome gikaro kirigiri ni antu baingi kubaga kio no kurukira TV cietu cionthe cia Meru ile live kagitene gaka na kirindi cietu cionthe ira cia radio Meru rwa Kimeru kinyo cia live kagitene gaka muntu no mithikire kake akiona TV yawe mbere ngacokia nkathona ntu babu tutigatinda utakanya kaingi ni ugorobo na arua bambitaga mwenda saba ndaka yani na tuwe na ageni betu baraba kujiri tuwe kana bakwenda gukarira gakongoro gakwatha county ya Meru agakongoro gaka ka ngavana tuwe na ngavana wa county ya Meru mheshimiwa Kirito Murungi uri riku kagitene gaka bile bile tuwe na senator wa county ya Meru mheshimiwa Mithika Linturi kinyora ukuona ni bwagirite akarire gakongoro gaka na bile bile tuwe na women rep wa county ya Meru mheshimiwa Kawira Mwangaza uri kinyora kwenda kunenkerwa gakongoro ka ethira gikarira miankeje 5 ije tena kuyagitongereria county ije ya Meru ntega atakanya kaingi maybe na njire nkwe mono ndenda tutega akarugono kaga akwe na turanjiria akarugono ka gavana wa county ya Meru uri kutha iji mheshimiwa Kirito Murungi taka TV yaku antu nenda ike mutone karugono kaga ni ntintu cokerere Kirito Murungi achererwe tariki 1 mweri wa mbere mwaka wa 1950 ntura ya Kionyo division ya Bogeta sub county Imenti South Meru County. Kirito nambiririe kithomo kia cukuru ya Kionyo primary Imeni aleta Chuka High School na aromba gwita Alliance High School. Kirito na agwatire degree ya watho University ya Nairobi mwaka wa 1977 netere na mbere na kithomo na kugwata thumbi ya masters ya watho Okiris University EU mwaka wa 1982 mwaka wa 1991 Kirito nekirwo thumbi ingi ya watho University ya Harvard Law School ari ndiguru na watho bwa Nchuguma bwa kiama kimwe wa mutigaire mukathe Daniel Arap Moi mwaka wa 2013 Kirito na atarirwo na gutongeria Meru ta senator wa Baire na kiama kia Alliance Party of Kenya kiria kije Kenneth Ambas na ari mutongeria wakio kuma mwaka wa 2017 Kirito ni gavana wa county ya Meru na tikiti ya kiama kia Jubilee ipo ya 15% tukwenda Kiongero ikinyana 35%. Kirito Murungi ni gakongoro gaka ka gavana wa county ya Meru ni women rep wa county ya Meru mheshimiwa Kawira Mwangaza akinya wantu nenda ike moto thingate karugono kawe na njire nkwie jora tukubuthuranirite
gavana Obairi wa kaunti ya Meru. Kiraitu Murungi aciarirwe tariki 1 mweri jwa mbere mwaka jwa 2000. Bishop Kawira Mwangaza aciarirwe gicigo bunge kia Bure mwakene jwa 1975 na kwambiria mathomo jawe ja primary cukuru ya Ontulili Primary mwakene jwa 1981 mbere ya gwita Moyale Secondary mwakene jwa 1989. Kawira Mwangaza na atonyere University ya Makerere nthigurune ya Uganda mwakene jwa 2008 na kurekia mwakene jwa na jwe 11 na degree ya Bachelor of Education in Guidance and Counseling. Nyumene Kawira Mwangaza na atonyere University ya Pan-African Christian of Bishop Kawira Mwangaza nethrete ari biashara kwa kagita karaja mbere ya gutonya siasene mwakene jwa 2013 arwira gitikio bunge kia Bure no nachindirwe ni Kinoti Gatobu na atonyere bunge ari kuthurwa ari mubunge wa Mwekuru na arungi ari Mureri Kiumbe nyuma ya guchindwa ni Florence Kajuju kire muchujo jo kiama kia Jubilee. Bunge nenene Kawira Mwangaza nethrete ari mumemba wa kamiti ya rutingo gibwa bunge niyo House Business Committee. Kithurano negike Kawira Mwangaza na atumirete ya karwira gitikio governor bwa county ya Meru ari Mureri Kiumbe. Decided to run as independent candidate. Kuwe kinyawaga kalira karuriga gakabuti thuka tungi ni senator wa Kinyo itokuthuranite karugono kawe na njira inkwi. Franklin Mithikali Nturi ni umwasiasa nthiguru ya Kenya kuma kathetune ka Mumiru. Aciarirwo mwakene jwangiri makasio gicigo bunge kia Gembe South. Athomere sukuru ya primary ya mwa Franklin Mithikali Nturi na athomere university na college mwanya. Atonyere siasene na kuthurwa ari mujumbe wa Gembe South mwakene jwangiri na mugwanja na nyumene kire thirikari cia matura arathurwa ni Meru ta senator mwakene jwangiri 17 nethiritwe arikiri kamiti mwanya ndene thirikari nene na kinyani umwa senator barabara iteta miswada ya gutetera Kenya ndene ya bunge ya Senate. Akenya berigiri kuthura tongere kire kithurano kinene kia mwaka juju wa 2022. Franklin Mithikali Nturi uri na miaka nkurukia 20 kire siasa ni umwa baraba kurura giti kia governor kire county ya Meru na kiama kia United Democratic Alliance ni kia UDA kire ngwataniro ya Kenya Kwanza. Gaia teria danga Meru nafasi ya Mwekuru kusapoti Mwekuru kenda mpaka kingi kira kina inya kabisa ndani ya fani ya number 1. Franklin Kiangava no goroba na arua tu ina bairi ba ula ni mheshimiwa Kiraitu Murungi na bilibile senator wa county ya Meru mheshimiwa Mithikali Nturi moja kwa moja kuri garu ya kinyume kwaja aria bakalinde guru na baki abakigambithirwo goroba na arua biori biri to na kubishoke bikenda ume nkuruki ya bwa Solomon iki akwini ndiuga ni ntogwe ikinyinga lakini gatuge riu ni gitera kwathura na mwere na mpungo twete imoko mwekiri gichunge kanya ni gaku gakuria biure birito sana mwenda saba no ntubwa ntumiriwa tukijiria kaitaka kiri utugo baruari turi na arwiri bai tikia ugavana na nkumenyethia ati turi na itebi thatu wao turi na senator Mithikali Nturi ni wa kiama kia UDA na arwira tikia kia ugavana turi na governor Kiraitu Murungi uro guchwa kipindi kia KBL na tikiti ya ugavana bwa county ya Meru na tikira kiri utheri kibati kwithira kiri kia Kawira Mwangaza uro turomba kwithirwa ikinya utugo baruari ndi kumenyethia yake ni ati na aratumiri barua ya umweta kiri karoke kyo tukwarua rekia kuthuja baraba kurwira itike kya ungavana ngwatogeni kiri mubango uyo tukubarua re na kwatanirete na nyumba cionde cia nteto ondene account ya kwira karibu wore muci na barabara yao karibuni sana na asante na tubakwithwa watanirete na batu tukubarua re tukiareria chapter 11 ya katiba ira ya retere devolution kanoga ibwa mainya au ndene ya nthiguru ya Kenya kulingana na katiba ya 2010.
narikana kaunti yetu ya Meru ni kaunti namba 12 narikana ni kuma kiri counties 47 na ni kaunti imwe ya ira yumba kwithira ikiamukira kigina giki kuma kiri thirikari na utugo rwa tukethwa tukiariria fourth schedule ya katiba ira nio ya thunite ngwiri kethro kiritwa ni magavana dene ya makaunti irio ugima bwa mwire irio urimi irio mantu ya ruwi na mantu yangi mwanya tukethwa tukiariria utugo rwa na twina biuria bi bira tukethwa tukiuria aini betu utugo rwa bethu ba tucokeria tukienda kumenya ni ate ba kuritira ngwi kana ura ukuma kana ura kathura dene ya kipindi kia miaka 5 yete akethwa akirita ngwi atia yani mantu ketho tukiariria utugo rwa ao tu mokwemwe kuma university mokwemwe twambirie na mantu yogima yara yawatelete mugongo kaitene ka tukirikana ati kinya thirikari nene ne twe ikiongena kanari kiri mantu ya universal health na twenda kikumenya kuma kiri governor kiraito Murongi karibu sana asante na tubokwithwa ina batu tukwarwari bwana governor twenda